Ndagushimiye kuba uri kunyumva. Abantu benshi ku isi batunze TikTok nk'urubuga bareberaho video zigiye zitandukanye, abandi bakayitunga nk'urubuga rubahereza amafaranga. Ubu rero ngiye kubereka uburyo wakorera amafaranga kuri TikTok. Mbere na mbere banza ukuremo TikTok ufite muri telefone yawe, kuko ni TikTok tujuje ibisabwa. Ubu ngiye kubereka uburyo wakuzuza ibisabwa muri telefone yawe ufungura account yizewe. Icya mbere urajya muri Play Store yawe udownloading application ya VPN iyo ari yo yose. Uradownloadinga VPN iyo ari yo yose kwiri busange kuri Play Store. Downloadinga Super VPN. Super VPN nsanzwe nyikoresha. Hanyuma nyifungure iyo Super VPN nyiconnecte. Urafungura Super VPN nkuko nabivuze. Hanyuma connect iyi Super VPN, gusa urabanza usettingemo ko uri muri Amerika. Ndakeka abazi ibijyanye na VPN urabizi. Uragenda selecting mu bihugu birimo, choosing United States, hanyuma connect. Urarindira ko VPN yawe iba connected. Ubu ni uburyo bwiza. Ubu telefone yawe nimara kuba connected birabigaragara ko uri muri Amerika, birabigaragara ko nyiri telefone ari muri Amerika. Urabona ko yamaje kuba connected. Yego nibyo. Hanyuma ukomeze tegereza ko bifunguka. Urabona ko yabaye connected. Ubu telefone yawe iragaragara ko iri muri Amerika, kuko wasetinzemo ko VPN iri gukoreshejwe muri United States of America, USA. Ubu ni uburyo bwiza wafunguramo TikTok ikaba yemewe n'amategeko, ikaba yemeye kwinjiza amafaranga. Hanyuma video ubonye bakajya bayikwishyurira. Hanyuma nyuma yuko imaje kuba connected, uragenda urafunga VPN yawe. Ntabwo uyifunga, ahubwo uraclosinga iyo tab ujye ku zindi tab. Hanyuma urajya muri Google Chrome yawe. Urajya muri Google Chrome wandikemo tiktok.com. Hanyuma urakanda kuri sign up. Urakanda kuri sign up nk'umuntu ugiye gufungura TikTok bwa mbere. Bisori ndi kubona connection ziri kwanga. Urakanda kuri sign up. Hanyuma utegerezaho gato ko bifunguka. Ubu tugiye gufungura TikTok. Muri ko tap ya mbere twabanje duconnecta na VPN iri muri United States of America. Ubu ni uburyo bwiza. Hanyuma nitumara gukanda kuri sign up, turahitamo ko tugiye gufungurira kuri Google. Hanyuma dufungura ifu Google. Urabona ko bita bizamo. Hahita hazamo ibintu bya TikTok, gusa sibyo dushaka. Reka duhitemo settings zindi zigiye zitandukanye. Ugifungura sign up niko bita bigenda. Turarindira gatoya. Be sorry for this. Harakirimo ya account yanjye ya mbere, gusa nyine urabanza ugakora log out ukayisohokamo. Hanyuma dufungure TikTok. Urabona ko twayifungure kuri Chrome, ntago ari app twayifunguriyeho. Hanyuma dukore sign up. Tugiye gufungura TikTok nshyashya, gusa telefone yacu iconnects kuri VPN. Hanyuma turakanda continue with Google. Dufungure. Hanyuma duhitemo email, kuko mfite email nyinshi. Reka duhitemo email imwe tuyibukoresha. Iyi TikTok sinsanzwe nyikoresha, ni indi ngiye gufungura kugira ngo mbebereke. Turakanda kuri continue. TikTok iyo nsanzwe nkoresha yoho igeze kure. Hanyuma duhitemo igihe cy'amavuko. Si byiza ko wabeshya igihe wavukiye, kuko bizajya gukora verification. Iyo wabeshye verification irapfa. Hanyuma dushyiremo itariki yacu y'amavuko. Reka mitemo itariki yanjye y'amavuko. Kandi kubeshya ntibiba byemewe, kuko verification irakunyomoza. Muri make ushyiraho igihe wavukiye kiri kwiranga muntu, cyangwa se kiri ku byangombwa byawe bizwi n'amategeko. Bye ni 2,000. Turakanda next. Bibutse ko turi gufungura account nshyashya, gusa telefone yacu iconnectseho VPN ko turi muri Amerika. Hanyuma
irahita ifunguka. Bibutse ko baza kubanza kukubaza izina ukoresha, izina wakoresha, hanyuma TikTok yacu ubona ko yafungutse. Abenshi bayikoresha bareba video zabashimisha, gusa ntibazi ko bayikorera amafaranga. Murabona ko namaje kuyifungura, aba follower ni 0, na following ni 0, na like ni 0, gusa aho ruzingiye naho umuntu ufite TikTok making ashobora ko turatuntu tubiri turimo, turiya tubiri turakanda kuri balance. Nimba utayifite iyo TikTok yawe ntiyemewe n'amategeko. Ukanze kuri balance, dore ni ibi biza, kandi abantu benshi bagiye bazifungura banyuze kuri app badakoresheje VPN, bigaragara ko bari mu Rwanda iyi balance ntayo bafite. Urumva ko akamaro ka mbere utangiye kubona balance, ubwo n'amafaranga wakoreye ugenda ukorera bitewe na video ufite agenda yidisplaying hano, ibiceri uba ufite nuko babingana. Urabona ko nkifungura nonaha byose ni 0, habe n'igiceri cy'icumi mfite. Ubwo rero byaba byiza bireko dukomeza gukora n'ibindi bigiye bitandukanye. Banza kandi subscribe, dukomeze mbereke n'ibindi, uko gusetinga ntago birarangira. Urabona ko dufite coin 0, nta coin nimwe dufiteho. Ubwo rero turasubira inyuma gato bereke n'ibindi, umuntu utayifunguriye ahangaha ibindi bintu ataba yujuje, akanda hariya kwitura turongo dutatu, numara kwakanda iriya creator tools. Ku muntu utarafunguye iyi anyuze kuri VPN ntayafite, aha niho ruzingiye. Ugiye gukora monetization naho unyura. Nimba account yawe ntabyo ifite, imyaka itujuje ibisabwa, urareba hari ahanditse creativity program beta, ariko ubu byarahindutse. Urabara ku kantu ka gatatu akuri buhasange niko kuri, nimba wakoresheje VPN. Nimba turi kujyana VPN yawe urahasanga irindi jambo, iryo jambo ni ryahindutse vuba, ryahindutse ejo muri mu kwa gatatu. Ubwo rero udafite creativity program beta aho ushobora gukorera monetization, menya ko iyo account yawe tizewe, nta n'uburyo wakorera amafaranga ngo bikunde. Urumva utamonetije nta n'uburyo wahembwa. Bibutse ko monetiza ari ukwandikisha account yawe. Hanyuma dufungure TikTok nk'ibisanzwe, hanyuma twinjoyinge, twauploadinge video, turebiza abandi, badufollowinge, twinjize, ubuzima bukomeze. Nje banyita Junior, kandi subscribe kuri channel. Hanyuma ni Pius Junior kuri TikTok, following.